U plavom uglu dolazi iz Bosne i Hercegovine i predstavlja KBK Gong iz Prijedora. Težak 77,2 kg, ovo mu je profesionalni MMA debut. Pozdravimo Dina Karupovića! U crvenom uglu dolazi iz Brazila i predstavlja University of Fighting Club iz Düsseldorfa. Težak 77,4 kg. Profi skor 14 pobjeda, 6 poreza i 1 no contest meč. Pozdravimo Joilton Peregrinu Santosa! Sudija u ovom meču Radovan Obradović. Borci, pravila znate. Slušajte moje komande, borite se fer i sportski. Idemo, pozdravi se. Pobednik gušenjem u prvoj rundi Peregrino Santos Joilton! Pehar će dodeliti Goran Milić, član gradskog veća.